inti di pertanyaan kata pertanyaan bulu na pinatubani ita paparang puta pamuarada semenulang namang inong idoro hanta ya kahabajuo rok tidak kena marah-marah isok sore na bulu ta ido inti natin wala buat susiya urutan urutan dah utusan siya tulang nawewe kumparan niyo kuta siya kangan makatawad yung batiar do jadi udah mangalak ka to gijang. Mang nahubog ka sa sipatok ko. Ako na. Mama. Tuhan ta Mauliate manang dihita sa lupa. Ditangyang ta si Raja Ida Pati. Pajungjung pinggan hot dilas niari. asa martatan babaringin marura manang jabi-jabi itumpok pertang yang atas dari mata na mertua de mata firma to di madingin horas to di madiogu tumpahon ni amata na mertua de mata lunga dison hitari ding saluhuna di hari nauli di bulan na denggan di tahun para sianon mangido tangiang sian amata na mertua de mata marhite-hite-hita ka na mardong tubo na marhula na marboru pinoparni o puta pamuharaja o raja panguhalan boro na baban asa dilio tuhan dihita hamoraon hasangapon hagabeon hahipason ni pikiran ng pamatang suang songoni akka nata parsita so dibuka amang pareses amang padita doon nun namang ulo kita tatangyak ko maasa dilio tuan hahipason hamoraon hasangapon songot tangiyang ni oputa uduk mahita sa tokit di bagasa rohata tatangyak ko masudi dohot akka na di desa na walon martangiyang mahita di bagasan rohata. Amin. Jadi ope Songon na ni Dokli. protokol lakining tapasahap ma dang si Pilibigud ang nalamar sa bahita alay debat tiaron nung nga diatupon asa napuran siya dairimon napuran siyan akola si pasuang hosaloja si patiar akka na taula doot akka si Leon Gogo dihita waka ari na mangibot di bonulo pinapan turunay hutata si buluan manupa matuhatta na martua de bata mulai siya sa darion zupang maaka na tadalahi dapat nulut sudi akka na taluluy so di manang miya marmiya ma akka na siya atas masitonong hutata si manulang sudima akka na tua-tua si burmagodang akka dadanak pepeng saur matua ma akka na matua tusanggar ma porik tuluwang ma sa tua pirma tod di matogu horas ma tod di madingin upahon ni oputa na martua de bata saat solu saat matubotean nung amartangiya kita mabuhat tuan ni ulauta
di bagasan manugoton asa besar mata ni ari saunari poltak mata ni bulan na budari sa jupang maaka na tazalaki haduan dapat tibu akka na taluluy. Pauliate marito hata saat masolo saat matubutian nung ay kumartangiak kita di bagasan sa daryon mamusito hata saat mahita horas di hamuraon horas di akka hagabiyon horas nang di akka hasangapon. Pauliate ma sungoni mara huilala amang protokol tapasa matu amang parises lau manguluhon acarata secara agama. Ibu damang ma sesuai doot agama. Asa menyesuaikan doat tumuta na siyan agama nasi. Sama tu amang parises. Olo marsulu raja sitok kado sooloan. Olo son nyoloan, olo maroha maguan. Alay molo nyoloan romak kapangomong. Asal minus dapat dua linggo mani si borok. Debatado nomor 2 sudah mahita di Paroro. Jadi fakadonga pangulan Huria sa gereja nasi kisoma johita. Oh takadongan pangulan Huria ang jinaw jala pinilit itu hatta udah si Huria. Ang acara ibadah anon di gereja do di nganan nong tabuhul. Alay tongon nong ta hatay naking asa lakas itaborhat sian tugu manang tinabor niyo puta di son iramoti jala di dongani dewata enggak kita duluhon hula-hulat tanon asu hani ode batanami kai sonda kon bohimi tunapu tema ajak kom mapasu-pasu siya di mata marhiti ulaw tas sadaryon labama anayhan ni pasu-pasu inasaha ma tu hula-hula na baban laho mabuah kita di bagasan tangiang. Papasada rohatta martangya kita di bata zahuban na hutadahami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate di hoa di Tuhan di arabasam naung pinatariparmu Tuhan ima pamuharaja manulang dohot peparan ni boru nami boru nababan marhite ima ali Tuhan dina marsadaroha nasida lau patupahon partangianga bodon di bagasa sadaryon toho di ari pesta nama mestaho kami ali Tuhan di ari hatu tubum na juru ala di ima ali Tuhan di sarani rohana sida di damangido siya nasi roham ali Tuhan asa tabamu ali Tuhan di nasida hagabiyon di situ buni anak situ buni bo tabamu ali Tuhan di nasida ima di hahipason gajang umur los totong mangarazumi nasida di Tuhan nunga torop tidak ko ali Tuhan siras ni roha tu peparan ni hela do borunamion asa marsada ni roha ali Tuhan na di beberapa sugit doh dongan ada di beberapa sugit na di pangaratoan doh dongan na di pangaratoan rangkul maya ali Tuhan marsada roha na di beberapa sugit doh na di pangaratoan kabay ali Tuhan di dasida kapangkat kabay di dasida ali Tuhan di hapistaran ali Tuhan mangido hamisya na si roham Leo dinasida di Tuhan sauna tua bejang umur. Di Tuhan dia kana masikola opara ni hela boru namion di Tuhan pamuha rajaon. Leon hapistaran habisuhon asabu itu sa di Tuhan. Dia kaprasikolan. Tabay pangkat dinasida di Tuhan. Dia kana garedo di Tuhan di swasta. Tabay totong akasiras ni rohai dinasida. Atau ngasih marhama di Tuhan. Diulang ni peparan ni hela boru namion ali Tuhan leo dinasida di Tuhan dihami saluhukna kiur niari leo nali Tuhan dame dia karajada tadi Tuhan leo rohan atorang asabu idi buan nasida
Asaboy diuduhon na sida ni Tuhan ulaw non, di na mamuka, di na manongay, sa tu na pasikop po ng nong ni Tuhan. Sa luhuk na kami hula-hula na, maradusong ni Tuhan, disudi o tangan nila sida. Dia kasudi raga mi paso-paso, radi jala suksuk doi di tangan mo ni Tuhan. Atong pos rohan namin ni Tuhan, dinasinak kapan na sida, urasi hamil ni Tuhan siyan hadusong nami, asa unang mga bati ni Tuhan diasi do horong iroham si pasatom mutuhami. Zalo matuhan tangi ang Panginoon nami, olan mga sahon, anak mo Yesus Kristo Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsahuran ito di parbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amin. Ramadok kita ulu hali horas. 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 Horas.
Saluhna. Di hamu apa nami, ina nami, akai botol nami, dohot lain nami, kita nak pumu di sondo kami parkalado, nasian paparan ni, oputa, manulang pamuharaja, dohot panitia, napatupa pertanyaan bulun di bagasan tikion. Selamat hari Natal madihita saluhna. Jala selamat mahita madalani madohoti pertanyaan di bagasan tikion. Horas mahita. Horas. Taruh mencutu dua di horas. Horas. Budul baiklah. Shalom, horas madihita saluhna. Hamu akadongan na hinahodongan, oparan manulang pamuharaja, mauliate ma tapasahat di bata, nama masu doh mangaramotihita di bagas na haipason, jala mamido na tahasihori, ima pasu-pasu ni bata, diragam ni agkahamajuon tahamolate oma dengan basana naon pasadahon kita di pertanyaan bulun na tapatupa di tikion Berita matagari tumudal hosikaduan arita lugali di nama si bawalong idama dengan naik jala senang naik molo musa hudulan akan amat hamarambi Somon niat na khusus doon na sila. PG Sakaripang halas sa kadangan maritari parmahita di pasauran na badiahon ay ido hinalamohon ni Tuhan. hati kami kepada-Mu oh Yesus Tuhan Rajaku. Beri kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Tasogba maibana marit di mahita.
kami tobdi padbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhani pajojo muna maahu laho matangiang tuahu jala tangionok kumahamu jala dua muna maahu alai marga nabnili doham na ginonggoman na asatun di balik tahun kamu dengan ni haruhaun ni ibana haleluya matangi yang makita ale Tuhan debata amanami na di banua kijang mau yate magusuk bahon hami tuho olan alanyasi ni rohamdo ubahen natabahen hami poparan manulang panguharaja margungu marselani roha martangiang di ingananon alani kupusi hami maho laos kuhamaration hami dosa duhut dengan dibasam naong pinasahapmu tuhami di parbaga hodo di bagasan hatam nunga kunu hami nuain dison sai pasau baga-bagami di nami nahubat tulomo ni roham lehong managaw hanguluan dohok tas ni roha di hami di jala saliling di hasyananong hami totong asa katoha hami yakka pasutasun di nguluang. Amin. Upil kita. Maret dihika di padalanan Yesus Jilok. Siap Psalmen 112 ayat 1 ayat 10. Haleluya. Martua mabawa nama kabari Jehova nalomoro ha situtu diaka adikna. Hamoraon marlubi-lubi di bagasan jabuna. Jaga hot di hati koran na ido, rodi saliling ni dilengna. Sa isarno di partigori hati urot di halomohon. Siya ibana partingan basa para siroha jalan apona. Martuhar mabawa na asiroha, dohot na babali rosa. Tarodol rosa maaka hatana di paluman. Namun ibana marbarita sa liling na ng partikori. Dan tagamon mabiya ribana, bilayan ni barita hinamago. Marsityo pendorongan dang nabiya ribana bayi makidaon na pamaloson tu akakamunay. Manaburi ibana, mangalihot wak kinapugos. Hotdo hatigoran nai, rodi sa liling-liling na. Tipulma gadukna sogod di bagasan kamuliaw. Ima sahakna.
martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upioksa. Amen. Masay masihong di hamajuon. Debatado kita mengadu-adu. Margite na patupahon pertanyaan. Dalam menghidup pasu-pasu siap debata. Marlaga doi di bagasan nalam mengarera hamajuon. Di peparan manulang pamuarata. Laos di tahun-tahun na mangiut. Anggiat gabi singoton. Dalam laut semua pada bata diganuk luar. Saya lihat makor kue pertanyaan makor hon takutan pasu-pasu kita para menulang pemuaraja jong-jong disiaduan manatap duduk natapan dohok ma naniluluan dapok ma naniluluan Jepang najinalahan pasu-pasuan di luar. Asal pikir pertanyaanmu dari Yesus yang para manulang pamuaraja marbulu ma barbar-barbar ma nasat na di halaman di hutan di pasu-pasu Tuhan di batama para manulang pamuaraja totong berbisu menanggung rasa dalam rumah. Ala diukap holo rohanani lau hidup pasu-pasu siapo lau sunana sakan dunia masa doa dosa siapa digilu sekali di batang manio manio dalam dunia dan bawah ibadah
surga. Mahita pertanyaan naon, baik para pamulaan Diuji kamu oleh Tuhan, nama-namamu itu mengasuh-asuhangi. Hai berul pasaoran dalam bidang diri yang portilion. Dalam saworo perpatuhan di batang kita, di dalamnya di pasaoran di nasa, di dalam banyak zaman. Dalam tanpa akamaga na asing, na terbarita di yang portilion. Lakabah mengalami pagdudukot di dulu di Pulau Sumatera. Jalan tol nasa dulu di Indonesia. Laut teori pagdudukot. Lima pagdudukot na pagkuin dan dona pagdudukot di Jakarta. Jalan manupa ang asing di Jakarta. Hari ini ikut kasih doa, ikut pada otak kita berdoa. Asal masuk pasal di Jakarta. Alai ikut terus kalian bakal pasal di Jakarta. Marahiti na nangulo di Pagkas sa mga Lohan. Lohan masih dijual Lohan sa Jawan. Hindi at kita marinan di buwan na sugit na hindi kasalahan. Totoo di pasal Tuhan. Mari mariku oleh Tuhan Yesus Kristus. Naam mengaramut kami. Di bahini do upaya terjauh ko para manulang pamuaraja. Patupa pertanyaan mangido tu debata pasu-pasu dot asin rohan ay ngolu si pertanian do ngolu na hinangolongan ni debata Jehovah ima igana do tupak ngolu niaka maserek marwa bakara bona pasogit perserahan pangibahan ni ngolu di desa Nawalu sudah po para manulang pamuaraja di dia magelenganan totong dia mau dituang jala terpasu-pasu. Urut asal masih mohon di bagasan hapur sial. Lebih jauh kami mencalon raga di pasu-pasu sian ho. Padu rumah anak pangulayon di kas berohanami. Lao sumo baho unang lebekan par berohanami. Madiori pasu-pasu gugur na anong di Portilion. Asal sumang behang manami mangido pagulupion dun sumangat ni akan ng bodi. Alay ho dumuan ni pasu-pasu. Ho na tao susudion doon susok bawang. Luat bakara dolong tutipang doon mga nito binitaw tuga. Sudah po parang manulang pamuharaja. Totong si pertanian pasar Tuhan diletak. Di bahini marhite nang tadai inatong gini pasu-pasu ni Tuhan. Lam manotong maruhata marhakosan tu debata. Asa gabi pasu-pasu para manulang pamuaraja dilihat Portilion. Jala lam tabba bilangan niaka napistar. Manang di dia pun para manulang pamuaraja maringanan. Totong tar pasu-pasu jala pasangap debata. Di damang daidang sa loob na hinahalong Patis Kristus upang ito kami haradiyon ni Sibot Tangyang na parjulo mewakili Pangulan Budia Asaromot Julon na paduawon mewakili sian pulang bulan-bulan na laban Romatulang Julon na mewakili pulang hula-hula naruan na paduagon na mewakili siyang hula-hula Pasaribu Pamatulang Pudilon na patunduhon mewakili siyang hula-hula Lubis na papaton mewakili siyang hula-hula Purba Juluma akadatulang asarap kita di Julung Jongjong hula-hula Pasaribu na mewakili
mewakili Budak-Budak Pasaribu. Yang mewakili Budak-Budak Purba. Budak-Budak Pasaribu. Sapasada Marohata Martangia Mahita. Ali Tuhan Dewata Jahuba na marhabangsa di surgo na hutadahami di bagasan warnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si kalbuhami na ungro tu portilion jala gaberap doh kami nanyasyam suang somni nabui marpungu ditongani ingananon markahi pasong mardamesona marnasroha marpungu mamuji pasang pokok lumogi matuhan di suasana pesta Natal nauku pesta kami diaka inganan namibe Tuhan di pasu-pasu kami rosian akan buat nami mardamesona idongani ho markite pangaramotiommu boy gabe tupa ibadah namion nahu sakapi hami nahu sajaliling nasalpui marpungu dibona pasahu namion mamuji pasang pokok madok mauliate siala salu na pasu-pasu nang pinasaham tu hamibi laos mangido tuho ali Tuhan diakka pasu-pasum doho diakka narikot ditongan ingurung nami sigalu pari digalu pribadi ditongan ni akka profesi nami ditongan ni akka rumah tangga nami ditongan ni koparan ni pamuada jadi dia portidion nang di bangsa namion asal dihonomui adi Tuhan Tuhami saduhukna ali Tuhan Jehovah asima roham suang somnima bisa dihukna akan nasubui doho yubason totong ma pasu-pasu mardamesonang diingan nabi totong hingot kami pasu-pasu asal botohami totong madok mau lihat tuho ay hodo mual ni saduhukna pasu-pasu narikop di ngurung nami adi Tuhan ima pangidon nami mewakili naposom na adong bitongan ni punguan koparan pamuadaje asi roham Tuhan tangion jala oloi ay berseroha pardengga basa doho amin. Oleh Imam Syekh martayang kita ada Jehovah Tuhan nami na tadahan martina Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Sirokop jalan si Badwahami nama sadaroha na sida Tuhan batupahon pertanyaan ano Ubotohami dua sobdo di Tuhan nami na batupahon ini tinggudu nami juga sa tikion alani tapu di masa magwarmo na baje ima naing pasu-pasu orang mutu na sida di Tuhan nami pasu-pasu hagabiyo di situ bunyi boro anak na orang mangihut na orang pangihutan tujuan nyara di jodoh partogi di bunyi parkong takas di tomato masih harun buan anak pendijuan na bongbong di saya anak nabui pagaluan tumakasa na togi gabe paulaya nang hamoram dari Tuhan saya berdua tulis sudah kadilan ningo dari ni pasango dan nakama tuak katik kinang romar hiti pagilon dasi dari busuk tikio asa totong mardameso nang hasida digan keluarga nabi digan ngaran nabi digan luar nabi dilihat portivion luar bituan seleo tidak sida akaroha siulau mata wakadik nito akaroha nasoro masilatea
Alay nama siap namin ang isang lapo ikaw. Masih tukol-tukolan na sila Tuhan sa masuhat karubian. Na sumunod yung tulong nakakasama si Jodohan. Yang kasih pikiran gue untuk na sila masih suka-sukunan. Pero mga tumadong kanahuran karubian ni Tuhan gue na sila pasti Tuhan. Patupa din na sila Tuhan. Hindi na pertengkaran kita ulang perbubuan. Dapat atau akan sinarahan akan naliwan na sila doon katik na negro. Dia ketugal di teman-teman negara namin. Pagos na sila doon namin. Mati pas-pasong marhiti-hiti Panginoon na sila na nihiram na sila tunggal pagtangyangan buwan sa dalila. Asli marawaman ni Tuhan. Nang sa loob na buparan niya, ang morong namin pangwarada. Nasa buwido, tulaw no. Pasurahan namin ito ni Ramo Lima na sida digan ilang nabi. Asa di bagasan ay pasok. At jaro pas-pasok, marhiti Panginoon na sida di ulaw sa dariyo. Asi marawaman Tuhan namin. Jaro tanggil mo Panginoon namin Tuhan namin. Marjana mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Mauliati kayo. Amin. Tapasada marwata yang yang baita kepada Jehovah apa namanya berhamang sadi berbagi jam tetong puji-puji dari Tuhan di pasang rohana itu depan ala tetong dari Tuhan dipakailah kami selalu dengan basam donasi bui bahai marhai pason dari Tuhan santi begitu kio di begitu mana betul ima diulau di pamoron nama dari Tuhan ima di nababay pertanyaan ima sebanulang pamaraja li Tuhan totong lupa satong nabi Tuhan li Tuhan asa parjolo adul Tuhan at pertangan li Tuhan di ulomo asa saluhut na diakan sinakawan na sida li Tuhan boya li Tuhan mardalan duhut ng kansa li bagasal na sinroh turo ba satong nabi tok na sa ulo namin li Tuhan na kami hula-hula na pia li Tuhan nasa totong li Tuhan huwag na mangurupo sok-sok di mali Tuhan dia pun nak kapang ang guru namin on ali Tuhan mulut yung malong do ali Tuhan yang kana susah ali Tuhan tu mana no totong bahay Tuhan na madungan na siya diak ka para binotoan pangkat jabatan nagsungod yang kapang umuan diak ka haluhut akka perdalan-dalan ali Tuhan gawin na diula tarnumur mali Tuhan masadan roh holong na masih holongan marsi tangyangan marsyurupan na sida li Tuhan ima li Tuhan tangyang namin asaboy diari na mangihot tarlumobi ma di akadakdanak ali Tuhan nakapanal pinalumihong niya li Tuhan asay buru-buru magodang na sida li Tuhan benaum li Tuhan asaboy gawilas ni roha di negara namin ali Tuhan nagsubiyema Tuhan ima diliak portibyo na li Tuhan atong napos dorohan namin ali Tuhan sa hapon mo papasok-pasok na rin gani ali Tuhan ima Tuhan membaru nami sa luhur natin ima peparan ni pamharaja li Tuhan nadi Indonesia nagsongoni nadi Portillo na li Tuhan atong napositido rohanami li Tuhan marpangiduat tuado pam li Tuhan jawal mulut magsongod dia li Tuhan dia kasaka nami li Tuhan ikokora li Tuhan pangalulan nami hodo na majongjongi hodo na majulweni asa salhut na dia kasangka na terlubung sakak yang memburu nabi ali Tuhan iba salas ni roha iba saluduk ni roha nagsaham tu ari na negro atau pinuji pinasanga mahal ali Tuhan ala hubo Tuhan ali Tuhan perdu sa Tuhan ali Tuhan iba heni ali Tuhan jumulo buh out sa Tuhan siya nasa halusaw asa unang alindusan niya Tuhan gawi pangabati dinasa pasum-pasum terlubung ma dia kamang baru nami sa loob na ni Tuhan atong pinuji pinasak mo wali Tuhan bertanya kami tu depan wali Tuhan wala mga sangguan ni anak mo Tuhan Yesus Kristus yokop jala si Tuhan madaw moliate hami Tuhan depan moliate mariho amin. Jadi kaulah imam saya martangiang ali manamin na marapang sa riban magijang amanang istutuduho mariti anak mo Yesus Kristus Tuhan namin. Tukta kasdo di botoho ali Tuhan akka pangkonggomi na atong di negara namin.
Asal dia dari Tuhan suatu dami nasian oi. Dohok pamarintah nami nasiat pusat dohok nakkan nasiat daerah. Totong mali Tuhan. Ajarin nasida sa totong persidohok nasida di Tuhan. Ima di nama kalacot di area tudubung ima Yesus Kristus si buat damai. Asa damai nasian oi di buat nasida. Laho patuloy kami masyarakat na adong di Indonesia. Terlumubi mak di Tuhan. Di aka amang berunami na berunami. Sudi pengurus manulang pamaharaja. Terlumubi mak di Tuhan di panitia di pertanyaan na hopat di ulau kami di badan sadarion. Pasarwa nami di Tuhan lam ajarin na sida. Suruh tordimi Tuhan lahu patrihok kami. Suruh Tuhan tordimi lahu mengajari kami. Suruh Tuhan tordimi lahu mamili hongulu nami Tuhan kamu. Asalam hubatuhan ni Tuhan. Pasorot guru nami Tuhan. Pasorohan nami Tuhan. Atau moroy matuan Panginoon namin. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Laftasi puli matangi yang dapat budi. Martangi yang mahita. Hupuji jala upasahap hamidumu ale Tuhan. Disiala pangaromotionmu dohot di panogunoguonu bui hami marpumu diingananon. Tuhan kami neng mangulahon ima partangiangan bolon poparani opu pamuharaja manulang manang opu raja pamuhalan mangidu mangilek kami Tuhan. Asa dapat kami na niluluan jala jumpang na najinalahan namin hipas kami mulak tuang kaparserahan jala dapat pasu-pasu Tuhan mardame sonak tari partu tahun na baru gabe tahun para sirohaw on matang yang no pasahat kami tuho marahite Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke mulutku saat ini. Curahkan pengalaman-Mu Tuhan baginya aku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
jebatan sumurong siang saluhut na roha ima namang ramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Kami sama aja kita. Mula huruf anon pamuharaja alusta partangiang pamuharaja karpasu-pasu pamuharaja lamaju yaruk tulura pamuharaja partangiang pamuharaja karpasu-pasu pamuharaja lamaju pamuharaja 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 tataran majono tuh kami kami pohine kita saluhutna paparan diputa pamuharaja manulang tema partanyangata kion Kolose 4 ayat 2 manotong mahamu martangiang dungo mahamu disi uhud madok mauliate nakik tupanak no tido tuguni opui